Namakuru agezweho nonaha, amakuru akomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye guhura n'uruva gusenya ndetse ibintu bisa naho byongeye gusubira irudubi muri Kivu y'Amajyepfo. Namakuru agezweho yemeza neza ko hafi neza no mujya Uvira ariko mu birometero 7 gusa uturutse nanone hafi na za Mikenke, ubwo ni ukuvuga nizi nzira zerekeza haruguru ugana Minembwe hafi na Puezero neza mu birometero bitagera muri 2 uturutse ku munara wa Minembwe ahangaha cyangwa se ku munara wa Puezero nk'uko benshi cyane bahita. Igisirikare cy'Abarundi cyongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za M23 zirabacucuma karahava zifatikanyije n'amadubu. Izi ngabo za MRDP twirwaneho zongeye kwijajara ndetse zifatikanya na M23 zongera kwirukana Abarundi mu birindiro byabo, barirukanka amasigamana. Ibintu bigaragara nkaho Abarundi basa naho batagishoboye uru rugamba. Uribaza ngo byagenze gute kugeza ubwo Abarundi benshi bapfuye ndetse hakagaragara amashusho y'ingabo z'Abarundi ziboroga zirukanka amasigamana. Ibi nibyo ngiye kugusobanurira nyuma yuko imirwano myinshi yari imaze iminsi ibera muri Kivu y'Amajyaruguru, Rubaya ndetse n'Amasisi za Gatoyi. Ubu tuvugana ibintu byongeye kugaruka aho imirwano yahoze nanone kugeza kuri ubu ngubu. Ndakubwira nanone indi nkuru ikomeye cyane iri kuvugwa hakurya Igitega na Bujumbura. Umwuka mubi wongeye kubungabunga hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro, nk'uko bigenda bigaragara yongeye kwicarira intebe ishyushye. Abasirikare bakomakomeye barimo umugaba mukuru w'ingabo ndetse Generali Prime Niyongabo n'abandi bivugwa neza ko bakomeje kugenda bamushyiraho igitutu gikomeye cyane ndetse batangiye kumutega imitego y'imishibuka, kuko benshi batekereza neza ko uyu mugabo ashobora kutaziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse amatora yo arahari ndetse kwiyamamaza yamaze gutanga kandidatire iranemerwa. Ariko bivugwa neza ko uyu mugabo kuba yatorwa byo ari ikindi mu gihe yaba atari kumva ibyo aba bagabo bayoboranye inzego za gisirikare bamusaba. Kuri ubu ari kuri pressure, ndakubwira ibyo bamukoreye bikomeye cyane ndetse ndagusobanurira byinshi cyane ku mpamvu zigera kuri 3 zemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi agomba guhindura imwe mu myanzuro afata, by'umwihariko niyo kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo. Ibintu ntago byoroshye cyane, ndakubwira neza ko ari inkuru zigezweho ziri kuvugwa mu mutekano, politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda, u Burundi na Kongo niho turi kwibana ndetse n'Ubuganda. Ni ibintu bikomeye cyane bigaragaza ko amakuru agezweho nonaha yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kuba nkaho gitererana Abarundi. Nuko Abarundi baracucumwa karahava ahangaha neza mu birometero hafi 7 uturutse hariya mu mujyi wa Uvira werekeza Mikenke ndetse uzamuka hariya Puezero ku minara. Ahangaha rero nahabereye imirwano ikomeye cyane byaje gutuma ingabo z'Abarundi zongera guta ibirindiro byazo zirirukanka amasigamana nk'uko byagiye bigaragara. Abasirikare b'u Burundi kandi bongeye kugaragara birukanka basiga impoho zabo cyangwa se intwaro zabo bava muri iki kigo cya gisirikare nk'uko byagiye bigaragara. Abasirikare benshi cyane b'Abarundi baborogaga cyane birukanka amasigamana nyuma yuko bagenzi babo bari bamaze kuhasiga ubuzima, ndetse abaturage bagerageje gufata amwe mu mashusho yagaragaje ingabo z'u Burundi zirukanka ziboroga. Ibintu benshi bavuga neza ko ari agahinda. Kugeza ubu ku murongo wa telefone abaturage bari hariya batubwiye neza ko ubu ibintu bitoroshye. Nanone abasirikare b'Abarundi bayoboye mu baturage bari kubavumbura bakabirukankana. Na n'ubu ingabo z'u Burundi ziracyari gustaragoringa hano kuri ubu butaka bwa Mikenke ndetse neza bisa nkaho M23 ndetse na twirwaneho bakomeje kugenda babahahamura bakubita hadi tanka ku buryo buteye ubwoba cyane. Ubu tuvugana haravugwa ibisa naho ari ubwira kabiri mu ngabo z'u Burundi nyuma yuko MRDP twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zifatikanyije na M23 zateye camp ya gisirikare cyangwa se mu mabaragisi hariya akomeye cyane y'ingabo z'Abarundi. Ziratungurwa cyane zikubitwa amasasu y'urufaya aho zaje guhungira mu bice bivugwa neza ko ari byinshi bituwe n'abaturage. Ingabo z'Abarundi kandi zagaragaye nyinshi zirukankaga zidafite intwaro, uretse ko zari zambaye impuzankano ya gisirikare. N'abari bafite intwaro zari intwaro ntoya ndetse bisa nkaho bari
badashoboye guhangana kuko batunguwe ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko abenshi bari baryamye baruhuka bategereje kuza kujya ku patrouille nk'uko bisanzwe, ariko batunguwe abari barinze iyi kampu cyangwa se iki kigo cya gisirikare cyangwa se ibirindiro by'ingabo z'u Burundi bo bakubiswe n'inkuba neza rugikubita. 23 n'amadu bari bamaze kubageramo ku buryo ashatse kwirota uruvango we bakirwanaho ibintu bitagishobotse cyane. Ubu tuvugana ni agahinda gakomeye cyane muri izi ngabo z'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bigaragara nkaho zitari buze koroherwa muri rusange. Nanone kandi ndakubwira ibijyanye n'izi nkuru zikomeye cyane ziri guturuka muri leta ya Gitega na Bujumbura. Aha ni ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi afite ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko akomeje kugenda ategwa imishibuka ku buryo benshi batekerezaga neza ko uyu mugabo kongera kwiyamamaza kuyobora igihugu cy'u Burundi bizamugora cyane, ndetse ariko kandi abenshi bakaba bavuga neza ko ahabwa amahirwe kuko ari uri ku ngoma, ndetse ashobora kuzakora itekinika ndetse akaba yakigwana umwanya w'umukuru w'igihugu. Ariko benshi bemeza neza ko bigoye kugeza ubu bitewe n'uko uyu mugabo abari kumufasha ndetse bakamukingira ikibaba kugeza kuri ubu ntabwo bari kuvuga rumwe na gatoya. Abarimo Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomakomeye mu nzego za gisirikare bakomeje kugenda bamucanaho umuriro. Ni imyanzuro ikomeye cyane uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yagiye afata, ndetse atayigishijeho inama abo yagombaga kugisha inama ngo bafatira umwanzuro hamwe, by'umwihariko umwanzuro wo gushyira abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Kugeza kuri ubu ingabo z'u Burundi zikaba zikomeje kuhapfira zihasiga ubuzima. Ni bimwe mu byababaje bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi. Kugeza ubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye yongera abasirikare, umubare wagabanyutse bitewe n'abaguga ku rugamba, bikaza kurangira n'ubundi abasirikare bayoborana inzego za gisirikare batabyumva neza. Benshi bagiye bamushinja kwakira indonke cyangwa se amafaranga aturutse kwa Tshisekedi kugira ngo amuhe bano basirikare, kandi koko hari ibimenyetso bitandukanye ndetse na zahabu zagiye zijyanwayo. Ibi byose byagiye biba nkaho ari ibintu bigiye bibabaza abayobozi b'u Burundi bamwe na bamwe. Kuri ubu rero uyu mugabo asa naho yamaze gushyirwa kuri pressure n'igitutu gikomeye cyane, kugeza kuri ubu ngubu yabuze ayacira n'ayamira. Nyuma y'ibyavuzwe byose, nanone amakuru agaruka ku bijyanye no kuba 23 ikomeje kugenda yerekana ibyo Tshisekedi ari gukora, bakerekana neza ko habaye hakorwa icyo gucamo Kongo kabiri nk'uko AFC 23 Alliance Fleuve Congo yamaze kugenda ibyifuza. Ibitero byo ku Mushaki, ibitero bya Minembwe, ibi kandi bikaba ibitero bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo kigaba mu baturage bitari ku birindiro by'igisirikare cya AFC 23. Ibi byose byongeye kuba ikindi kimenyetso kimusiga cyemeza neza ko 23 yamaze kunoza umugambi, ndetse noneho amadosiye yamaze kugenda yegeranywa. Ino ntabwo byoroshye na gatoya. Kuri ubu amakuru aravuga neza ko gucamo Kongo kabiri ibi ngibi ndetse biri gutinzwa, mu gihe kwemeza ibi ngibi ntacyo bisaba kuko bisa nkaho byamaze kwigaburamo. Uretse igice cya Uvira mu mujyi honyine 23 yahita yigarurira mu masaha makeya. Ibindi bice byose bisa naho bifite umupaka, ndetse hakurya no hakuno hakontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'akontororwa n'ingabo za AFC 23. Ni ahantu hagaragara nkaho hatandukanye. Benshi bakavuga neza ko nta kiza kugorana bakata imipaka, kuko n'ibihugu bihana imbibi n'iki gice cya Kivu, yaba Burundi, u Rwanda, Uganda ndetse na Tanzania n'igihugu cya Kongo. Ibi byose ni ibintu bigaragara ahatanyura amazi, hari imipaka yindi isanzwe izwi yahanaga igihugu cya Kongo n'ibi bice. Inkuru ziravuga neza ko kugeza ubu nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gukora amabara atandukanye, nk'ubu n'ibitero byo ku Mushaki ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara, benshi bagaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyakabaye gihanwa, ndetse icyitwa gucamo Kongo kabiri hakabaho Kivu Republic ya 23 bigashyirwamo agatege nk'uko byamaze kugenda abigaragazwa. Kivu Republic nimara gushingwa
gushingwa ndetse ikemezwa, dore ko bivugwa neza ko na bimwe mu birango byamaze kugenda bigaragara. Hazabaho ikimeze nko gucamo igihugu, nyine bizaba byarangiye, ariko hazabaho icyo gushyiraho ingamba nshya ndetse no gushyiraho imipaka itagomba kuvogerwa n'uwo ari we wese nk'uko bigenda bigaragara. Uwazakora ikosa rikomeye cyane nk'ubu Tshisekedi akaza gufata umwanzuro wo gutera ibi bice mu gihe haba hamaze kugaburwamo, uyu mugabo yafatirwa ibihano bikomeye cyane bitewe n'uko aba yamaze kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Ibi benshi bavuga neza ko ari byo byabasha kuba bikemura iki kibazo cyo kwicwa kw'abaturage, ndetse M23 yamaze kugenda igaragaza neza ko icyo yifuza atari ubutaka ndetse n'ubutegetsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo yifuza ari ukubona abaturage batuje babanye ndetse nta gitutu, ndetse basa naho bameze nkaho bari iwabo, kuko abaturage bo kuri ubutaka akenshi baba basa naho ari impunzi kandi bari ku butaka bwabo. Ibi byose bikagenda bishyirwamo imbaraga n'iyi leta ya Tshisekedi. Ni inkuru igezweho rero yemeza neza ko AFC M23 Alliance Fleuve Congo yamaze kuba yashyiramo imbaraga, ndetse ubu ngubu tuvuga n'isaha ku isaha, umunsi ku munsi hashobora kuza kumvikana ikimeze nkaho izi process zatangiye, ndetse Tshisekedi n'ingabo ze bamaze guhabwa warning, ndetse n'ingabo z'abarundi bakaza guhabwa warning yo kuba batemerewe kongera kugaba igitero ku butaka bwa M23. Uwabikora akaza gufatwa nk'uwarenze ku mategeko agenga imipaka, ndetse akaza kuba yahungabanyije ubusugire bw'igihugu kindi. Ibi rero byose bikaza kuba byagabanya igitutu ndetse no kuvogerwa kw'aba baturage. Abaturage ibi barabyumva cyane, ariko bakavuga neza ko byakabaye bikorwa bikareka gutinda, ariko nanone ni process zigeze kure. Benshi bavuga neza ko M23 ibi bimazemo amezi arenga 7 igerageza kubikoraho, none bikaba bigiye kuba byajya byakunda nyuma y'uko Tshisekedi yitangiye confirmation ya nyuma yerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje gukora amabara bafatikanyije cyangwa se batumwe na leta ya Kinshasa nk'uko bigenda bigaragara. Benshi baragaragaza neza ko uko urugamba ruhagaze kugeza ubu, mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye kirushwa mu bice bitandukanye, ndetse cyagiye kirukanwa mu madefense akomeye ndetse atandukanye. Aho benshi cyane rero babihuza nuko ibi ari byo biri gutuma igisirikare cya leta ya Kongo kimara kuba cyaza kugaba ibitero bimeze nko kwihimura mu baturage. Benshi bakavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo impamvu zigaragarana ubugome ndengakamere ari uko zigaragaza neza ko ntacyo zitayeho uretse kumva ko zikontorora ibi bice. Iyi ni filozofi ya Tshisekedi ukomeje kugenda yohereza ingabo ze kwica ndetse no kurimbura aba baturage. Benshi baravuga neza ko M23 yamaze kwibikaho bimwe mu birango birimo idarapo, ariko kandi n'ibindi bimenyetso byerekana neza ko ahangaha hagomba kugaburwamo yaba igipolisi, inzego z'ibanze ndetse n'inzego zisumbuyeho. Ibijyanye n'umutekano byo byamaze kuba byagirwa intego. Benshi bakemeza neza ko iki ari cyo kibazo cyonyine cyangwa se cyakabaye gikemuka, maze kikaza kuba igisubizo mu gihe kuba M23 ifite ubu butaka byari byarabaye ikibazo gikomeye cyane kuri leta ya Tshisekedi. Abarundi hakurya, by'umwihariko General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro Son Excellence akomeje nawe kujya ku gitutu gikomeye cyane. Aravuga neza ko mu gihe M23 yabibashije kuba yagira iki gice cyayo ndetse ikaza kuba yagira nk'ubutaka yigengaho, byazamugora cyane guturana nayo mu gihe we yikeka, kubera ko yakomeje kugenda yihemukira ndetse yigabaho ibitero mu bihe bitandukanye. Abakeka ku isaha n'isaha yamuhindukirana nayo igakora revenge ikamwihoreraho, ndetse ibi bigakomeza gutuma agira igitutu gikomeye cyane. Imipaka itandukanye igihugu cy'u Burundi gihana na Kongo imyinshi iri ku butaka M23 ikontorora, uretse uyu mujyi wa Uvira nawo ushobora kuvamo isaha ku isaha nk'uko amakuru aturuka kwa buriya butaka abivuga. Kavimvira, Gatumba, aha niho henshi habarizwa ibirindiro by'ingabo za leta y'u Burundi, kuko niho hafatwa nk'umupaka iri main, ndetse benshi bakavuga neza ko M23 ubwizaba iri kurebana ifesingana n'izi ngabo za leta y'u Burundi. Bamwe bari hakurya abandi bari hakuno, batandukanywa n'akabariyeri gatoya. Ibi ari igitutu gikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Ibi byose kandi bikaza kugenda byegekwa kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste
Ndayishimiye wakomeje kugenda ashimangira neza ko kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo ari bimwe mu bintu atapfa kureka kugeza igihe M23 yaba yamaze kuba yagira repubulika yigenga nk'uko process zigeze kure biri kugenda abigaragara. Ni ibitero bikomeye cyane rero byongeye kuba ku Mushaki. Ibintu birakomeye, inkuru igezweho, amakuru aremeza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze gufatirwa ibihano bikomeye cyane, sanctions ndetse zisa nkaho ziremereye cyane ndetse zinakakaye kuri iki gisoda cy'u Burundi. Bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariwe washutse u Burundi. None General Neva nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yisanze igisoda cye nawe ubwe bamaze kugenda bashyirirwaho ibihano. Ni ibiki bibaye? Mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi cyagiye gigaba ibitero bitandukanye mu bice bikontororwa na M23 kandi bigashyigikirwa na leta y'u Burundi. Amakuru yamaze kugaragaza neza ko iyi leta y'u Burundi yakoze amakosa menshi cyane ku ruhande rw'intambara barimo, ndetse bagiyemo ku ruhande bari gufashamo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kuri ubu ngubu amahanga yamaze kwemeza neza ko igisirikare cya M23 ari cyo gisirikare cyari gikwiye kuba gikontorora ibi bihugu cyangwa se ibi bice biri kuberamo imirwano muri rusange. Ni mu gihe igisoda cy'u Burundi nacyo cyamaze guhamwa n'ibyaha byo gutera igihugu, ndetse bisa nkaho ibyo kujya gutabara bitakemewe. Ni gute ujya gutabara abavandimwe ugatangira kubica ubateranya? Ibi nibyo byagiye bigonga igisoda cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda avuga kenshi ko afite ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko akagaruka ku kijyanye no kuba ngo izi ngabo ze zaragiye gutanga umusada ndetse zaragiye gufasha izi ngabo za leta ya Kongo ngo guhangana na M23. None amaze kwisanga igihugu cye cyamaze kujya mu kangaratete. Leta y'u Burundi ubu tuvugana yamaze gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane. Ni mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigaragara mu bikorwa bitandukanye biteye isoni ndetse birimo n'ibiteye ubwoba n'agahinda, nk'uko abasirikare b'igisoda cy'u Burundi bagiye bagaragara bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu bice bitandukanye, aho bagiye bagaba ibitero ndetse aho bagiye bica abanyamurenge ndetse n'abandi mu nkengero za Minembwe ndetse na Mikenke. Kuri ubu ngubu rero amahanga yamaze kugaragaza neza ko ingabo z'u Burundi kandi zahoze kuri ubu butaka guturuka mu bice bitandukanye, ubwo imirwano ikomeye cyane yabaga hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo ubwo yatangiraga mu nkundura yo kwigarurira umujyi wa Goma. Amakuru aravuga neza ko icyo gisirikare cya M23 kandi cyagiye gitanga raporo zitandukanye zerekana neza ko ingabo z'u Burundi zamuka umupaka mu buryo butemewe umunsi ku munsi, zikagaba ibitero bitandukanye mu baturage, aho na bamwe basahurwa ibyabo ndetse abandi bakicwa. Ibi rero byamaze kugenda bihabwa agaciro. Amaraso y'abanyamurenge ndetse n'abandi yamaze kugenda agenda akomanga, ndetse n'amaraso y'inzirakarengane agiye gukora kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibihano bikomeye cyane birimo no gufatirwa bamwe mu bajenerali bakomeye cyane b'u Burundi. N'amakuru agaragaza neza ko u Burundi mu by'ukuri bwagiye buparticipa muri iyi ntambara mu buryo bweruye, akaba ariyo mpamvu bimaze kugaragara neza ko nabwo bwakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga ndetse no kutubaha imbibi z'igihugu baturanye. Aka rero ni akantu kakomeje kugenda gashyirishamo perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu kandi wahise ujya ku gitutu gikomeye cyane, kuko General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, yagiye amwibutsa kenshi ko batakaye bafite abasirikare bafite umubare ungana kuriya kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akavunira ibiti mu matwi bitewe n'inyungu yabonagamo ndetse n'inyungu akibonamo kugeza ubu, kuko Tshisekedi amukandira akanyenyeri akawa mugani w'abiki gihe bakomeje gukoresha izo mvugo, amwoherereza amafaranga menshi cyane ava muri zahabu baba bacukuye mu bice bitandukanye biri mu izi ngabo zabo. Ibi rero byatumye leta y'u Burundi irenga ku mabwiriza yo kubaha ubusugire bw'igihugu. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'uko M23 ivuye mu masezerano y'amahoro mu Busuwisi, ndetse bikaza kuba bigize ingaruka zikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Amakuru avuga neza ko leta y'u Burundi ikomeje kugaragaza inyota ndetse
no kuba hakabaye hakorwa icyo ari cyo cyose kugira ngo ingabo za leta ya Kongo zibe zatsindura urugamba, ariko byagiye bigorana. Ibice bitandukanye Mikenke, Minembwe bigaragaramo abasirikare b'igisirikare cya M23 ndetse aba bagerageza kugenda barwana ku banyamurenge bisa nkaho basinyiwe no kurimburwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi. Uburundi kuri ubu ngubu benshi baravuga neza ko ushobora kuba bugiye guhungabanywa ku buryo bukomeye cyane ndetse bukaza kuba buhungetwa bitewe n'ibi bihano bikomeye cyane bamaze kugenda bashyirirwaho. Ni ibihano kandi bitoroshye, ariko kandi bivugwa neza ko na Tshisekedi impapuro zemeza neza ko ashobora kuza gushyirirwaho ibihano birimo no kuba yazitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC isaha iyo ari yo yose mu gihe ibi byaha byaba bikomeje kugenda abimukurikiranwaho byazamuhama akazaba yaharwa ibihano bikomeye cyane. M23 yagiye itanga amaraporo atandukanye yerekana neza ko leta ya Kongo ikora ibyaha by'intambara ndetse ikomeje kugenda irwanya M23, ariko ikabikora mu rwego rwo kugira ngo yice abaturage, kuko hagiye hatangwa ibimenyetso, amashusho ndetse n'amafoto yerekana neza ko M23 isa naho ariyo yagiye igerageza kurinda umutekano w'abaturage. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo, nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye kuko mugenzi we wamufashaga umunsi ku munsi, dore ko abagabo wagira ko ari impanga mu mikoranire kuri ubu muri iki gihe bisa nkaho bose batorohewe kugeza ubu. Uwo hakurya amaze gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane, ndetse hakurya Kinshasa naho biravugwa neza ko bibategereje. Ibi rero biraza gusa nkaho ari ukuza kuba bitonda cyane kuko bishobora kuza kubashyira mu bibazo ndetse n'akaga gakomeye cyane. Amakuru kandi arasobanura neza ko imirwano yo kugeza kuri ubu itigeze ihagarara mu bice bitandukanye, aho abasirikare batandukanye b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaba ibitero bitandukanye mu madefense atandukanye y'ingabo za M23. Nyamara M23 ikaza guhagarara neza mu birindiro byayo, ikaza guhangana n'ibi bitero. Ibyo benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko M23 iri mu ngamba cyane ndetse ikomeje kugenda ikubita isya itanditse. Benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya M23 kandi bakomeje kugenda bagaragaza umuhate n'umurava mu bice bitandukanye, aho bari kurwana ku banyamurenge, bakarwana ku bandi baturage bari ku butaka bwa Kongo. Nyamara bisa nkaho Uvira nayo ishobora kuza kubatombe mu gihe gitoya. Ibintu bigezweho bisa naho ari ibintu bigiye gushimisha bamwe mu bakongomani baturuka kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu zombi, yaba Masisi n'ibindi bice bitandukanye hagiye haturuka impunzi z'abakongomani zihungira mu bihugu bitandukanye n'abahungiye irwota Masimbi. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya M23 kurira no gutakamba kwacyo byamaze kumvwa n'amahanga. Ibi kandi bikaza gukurikizwa n'ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare abasore n'inkumi bamaze gukora ubwo bigaruriye bimwe mu bice by'ingenzi bitandukanye. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo nicyo kiri gusufura gisafaringa kigerageza kureba uko cyakisubiza bimwe mu bice mu gihe M23 yo yamaze kubyibikaho ndetse ibyibikaho mu buryo busa naho butayigoye. Ubu tuvugana byamaze kwemezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango wa East African Community, ubwo ni ukuvuga mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na Afurika muri rusange. Akanama kamaze kubyemeza. M23 iraza kwemerezwa Kivu Republic ndetse n'idarapo ryayo nk'uko bamwe bagenda babivuga. Hashize iminsi aho hihiswa iki kintu cya balkanization cyo gucamo Kongo ibice bibiri bitewe n'umutekano w'abaturage, kandi ngo bikaza kuba byaramaze kubonerwa umuti ko bishobora kuza gutanga umuturambye ku bijyanye n'umutekano muke w'ibi bice. Hakaza gushyirwaho imipaka mishya maze Kivu Republic ya M23 ikaza kugenda yemezwa. Ibi benshi bagiye babicira inyeri, ariko nyuma y'utunama dukomeye cyane ndetse Afurika nk'umugabane wifuza umutekano ndetse n'uko abaturage bawo bakomeza kugenda abatekana, utunama dutandukanye twagiye duterana ndetse kugeza no muri East Africa itanga raporo ko iki gihugu cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kibuza umutekano, amahoro n'amahwemo bamwe mu baturiye n'iki gihugu. Ubu mwanzuro wamaze gufatwa, ibisa nkaho Tshisekedi bitamushimishije kugeza kuri ubu ngubu. Yari bwitabaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko niyo akomeje kugenda ashyira imbere binyuze muri Kayikwamba, ukomeza kugenda azenguruka amahanga yerekana neza ko igihugu cyabo cyatewe. Nyamara byamaze kuba confirmed, abaturage bo ku butaka bwa leta ya Kongo bifuza kwishyura ukizana nibo bakomeje kugenda bagaragara muri uyu mutwe M23. Igisa nkaho M23 yamaze gutsinda Tshisekedi ku buryo bwo ku rugamba ndetse n'uburyo bwa diplomasi. Aha rero nta kiba gisigaye uretse cya gitutu cyagiye kiga
bigaragara mu bice bisa nkaho M23 yari yarigaruriye. Ubu rero bisa nkaho bitari bwongere ukundi. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ubu tuvugana umuri inyuma wenyine gusa n'umwe ni perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye, nawe utorohewe kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bemeza neza ko asa n'uwicariye intebe ishyushye nyuma y'uko etat major y'iki gihugu cy'u Burundi ikomeje kumuhata ibibazo mu nama zitandukanye z'igitaraganya ziri kuba kuri ubu butaka, aho benshi bemeza neza ko ibyo Tshisekedi akomeje kugenda mushoramo bishobora kuzafegita amatora y'umukuru w'igihugu kuri ubu butaka bw'u Burundi nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ubu tuvugana ku butaka bw'u Burundi baritegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba umwaka utaha, kandi perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umwe mu bahabwa amahirwe, ariko akomeje kugenda yoyoka kuko asa naho yagiye agaragara aparticipa mu ntambara iri ku butaka bwa Kongo mu gihe bamwe mu bayoborana batabyifuzaga. Ubu Tshisekedi rero niwe wasigaranye wo kumugira inama ndetse no kumufasha muri ibibazo bikomeje kumwugarizwa, aho ubu tuvugana bumwe mu butaka yavugaga neza ko bugomba kwamburwamo M23 ikirukanwa, maze ntiyerekana aho igomba kwirukanwa yerekeza, kuko n'abaturage bo kuri ubu butaka bwa Kongo yamaze kugenda abwamburwa mu buryo budasubirwaho. Imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'imiryango ishinzwe ibindi bijyanye n'amahoro ku isi yongeye kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye kibasira mu bihe bitandukanye ibice bisanzwe bituyemo abaturage nk'uko raporo ibigaragaza. Hakagaragara rero ibice bitandukanye, harimo ibice byo muri za Masisi, ibice bya za Rubaya, ibice bya za Minembwe ndetse n'ahandi hagaragara impfu z'abaturage bagiye baraswa na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo mu bihe bigiye bitandukanye. Ibi byose byagiye bigenderwaho mu kugira ngo M23 ibe yahabwa Kivu Republic. Idarapo ryamaze kwemezwa, benshi bavuga neza ko hasigaye kwerekana imipaka, ariko bisa nkaho yikase bitewe naho M23 ikontorora. Agahinda benshi bemeza neza ko Tshisekedi afite, bavuga neza ko nta kintu na kimwe gishobora kukamukiza kuko yamaze kujya kuri pressure ndetse igitutu gikomeye cyane. Ubu tuvugana Tshisekedi abo yari yiringiye imahanga basa naho ntacyo bakimufashije. M23 yo irimo iragera ku ntego zayo nibura kuri 85%. Aba basore bivugwa neza ko bari b'intare za Sarambwe nyine bakomeje kugenda bafatikanya n'amadubu. Bivugwa neza ko ubu tuvugana barimo barasekera ku ryinyo ndetse barimo barabyinira ku rukoma mu gihe bakomeje kugenda batsinda mu buryo bwa politiki ndetse n'urugamba. Nubwo bimeze bityo, ibice bitandukanye bya Minembwe, Mikenke ndetse n'ahandi ho haracyumvikana ibiturika, amadubu aracyatana ku buryo bukomeye cyane na Wazalendo ndetse n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, kuko bigenda bigaragara neza ko urugamba rwo rukomeje mu bice bitandukanye. Amakuru aragaragaza neza ko M23 mu bijyanye na politiki na diplomasi kiyoboye ndetse no ku mirongo y'imbere ku rugamba ifatikanyije n'amadubu, bisa nkaho Tshisekedi nta na kimwe cyagombaga kumurengera kuri iyi nshuro, uretse amahanga nayo yamaze kumva ndetse akakira ibyavuye muri raporo yakozwe n'abahanga mu bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'amahoro, baza kwemeza iki kimeze nkaho ari ukuza gutandukanya M23 n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Leta ya Kinshasa igasigarukayo maze na M23 ikagira Kivu Republic yayo. Ibintu ntabwo byoroshye ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bitandukanye, ndetse hamaze kugaragara ibimenyetso bigera kuri 3 byerekana neza ko ubu tuvugana M23 ishobora kubiri gukorana n'ibihugu bikomeye cyane nk'Uburusiya cyangwa se Ubushinwa, bitewe na systeme zikomeye cyane yamaze kugeza ku mirongo y'imbere ku rugamba zo kwirinda ikirere, ndetse hakaza kuba hagaragara ibisa nkaho ari ibitangaza. Systeme zirinda ikirere zigendanwa ni ibimodoka bigera kuri 2 bya M23 biriho ibyuma by'ikoranabuhanga hejuru, bivugwa neza ko ari byo birinda ndetse bikaza kubungabunga ikirere. Drone cyangwa se rokete n'igisasi icyo ari cyo cyose cyakongera kuguruka muri ibice M23 ikontorora, benshi bemeza neza ko bisa naho bigoye. Nk'amakuru agaragaza ko abasirikare ba M23 bongeye kubona uburyo bushya bw'ubwirinzi bugendanwa, aho M23
M23 izajya igendana izi modoka n'ibimeze nk'ibitanka binini cyane ndetse biriho ikoranabuhanga hejuru nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Ni nyuma kandi yuko ibi bigaragaye ko abasirikare ba M23 bakomeye barimo n'abayobozi bakuru nka General Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa n'abandi bakomeye cyane nka General Byamungu na Joseph Kabila usigaye ukorana na M23. Ibice byose bazajya bajyamo uretse mu mujyi wa Goma hasanzwe ububwirinzi, ahandi hose bazajya babugendana hehe no kongera gutungurwa na za drone z'igisirikare cya leta ya Kongo. Igisigaye ni ukwibaza ngo iyi systeme yavuye he, ese yatanzwe nande? Igisirikare cya leta ya Kongo kiraza kubyakira gute? Ni ibintu bikomeye cyane bitunguranye bibaye kongera kubona M23 igera kuri achievement nk'izi. Benshi bemeza neza ko ari indi ntsinzi ikomeye cyane. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko ibitero bitandukanye byari bimaze iminsi bizengereza muri Kivu y'Amajyaruguru. Aha ni mu bice bya Rubaya n'inkengero zaho hafi na Goma, ibindi bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, ahangaha mu bice nka bya Minembwe, Mikenke, Puezero n'ahandi. M23 yaba yamaze kubona uburyo bushya bwo guhangana n'iki gisirikare cya leta ya Kongo mu bijyanye n'ikirere. Hagiye hagaragara ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu bijyanye no guhangana bakoresheje ubutaka bagiye bagorwa n'imirwanire ya M23 yagiye isa naho idasanzwe, biza kurangira bafashe umwanzuro wo gushyira imbaraga nyinshi cyane mu kirere. Niho wagiye ubona Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto afatikanyije na perezida w'igihugu cy'u Burundi baragiye bitakuma bakagura izi Sukhoi z'intambara ndetse n'amadrone. Kuri ubu rero bisa naho bimaze gushyirwaho akadomo M23 mu bwirinzi bwayo, ntacyo waza uyibwira ndetse bisa naho bitari bwongere gukunda ko ibi bibombe ndetse n'amadrone yakongera kuraswa. Gusa nanone igihari ni kimwe, ntabwo ubwirinzi bwashyirwa mu bice byose birimo abaturage, ariko ibice by'ingenzi ndetse ahazajya haba habarizwa bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse n'abandi b'ibikomerezwa nk'uko bigaragara, cyangwa se aho bifuza kuba bagenda babungabunga umutekano bitewe n'ibitero babona biri gushaka kuhataka, niho hazajya hakoreshwa ubu buryo kandi ntabwo bukuyeho uburyo busanzwe bukoreshwa mu mujyi wa Goma. Uburyo bwo buhamaze n'igihe butagendanwa. Ibi kandi biragaragaza neza ko M23 yamaze kwadivansinga muri tekinoloji yamaze kugenda itambuka ku gisirikare cya leta ya Kongo. Uko Tshisekedi yagiye yibanda mu kugura ibijyanye n'ibibombe azajya arekura binyuze mu madrones ndetse no muri Apache Rukobutazi n'ibindi bidege by'intambara, ubu M23 nayo yamaze kubikemura. Ibi ngibi binetarariza ku buryo bukomeye cyane izi drone ndetse ziba zirasiba ibibombe biremereye, bigasa nkaho bibaye impfabusa, aho ibi bimodoka bigendanwa bihita birekura misile nazo zigenda zikanetarariza ubu bumara ndetse n'uyu muriro w'ibi bibombe biba birekuwe n'izi ndege za Tshisekedi, bikaza kurangira bibaye impfabusa, aho biguye ntihaze kugenda hangirika. Ibi rero biraza kuba biba confirmed mu gihe Tshisekedi we yamaze kugenda ririra mu myotsi nyuma y'uko yamaze no kwamburwa zimwe mu ntwaro nk'uko byagiye bigaragara. Intwaro z'abarundi cyangwa se za Tshisekedi zari zanyuze mu Burundi zaje gutegwa na M23 mu birometero 4 gusa zirenze umupaka wa Kavimvira zijya hafi n'umujyi wa Uvira. Ibintu ntago byoroheye Antoine Felix Tshisekedi. M23 kubwirinzi bushya benshi baravuga neza ko ari uburyo bugezweho ndetse bugiye kujya bwifashishwa, ariko nanone benshi bamaze gukomfurima neza ko noneho aho bigeza hama M23 igiye gukora operasiyo yitonze ndetse ayizajya igendana ibimodoka by'intambara, kubera ko ibisa no ku butaka ho iba yamaze kugenda igarika izi ngabo. Ubundi bitero byari bihangayikishije M23 n'ibitero binyura mu kirere ibyagiye bitana bamwe mu bayobozi, ngira ngo muribuka nk'urupfu rwa Wiringoma ndetse n'abandi bagiye baraswa na drone. Nubwo hagiye habaho kwihorera, ariko M23 ntabwo yagiye ngo itereriyo. Ikimaze kugaragara nkaho izi ntare za Sarambwe zisa naho zamaze kugenda zisobanukirwa uburyo bushya ndetse na systeme. Gusa benshi ntabwo baratinda cyane kuri iyi systeme kuko si ubwa mbere igaragaye ku isi, ndetse uretse ko ari ubwa mbere yabigaragaye hano muri Kongo. Bisa nkaho M23 ifite umwe mu baterankunga bakomeye cyane b'ibihugu by'i Burayi bikomakomeye nk'Uburusiya cyangwa Ubushinwa busanzwe bukoreza systeme, kuko bisa nkaho M23 izi systeme kuzigondera bigoye. Ariko benshi mu basesenguzi ba politiki batangiye kuvuga neza ko icukurwa ry'amabuye y'agaciro ya za Rubaya n'ibindi bice M23 kontrola ari byo biri kugenda bifasha kubona ubushobozi bwo kwiyubaka ndetse no kugura nk'izi systeme ndetse n'ibindi bikoresho bizajya bifashishwa mu kurinda ndetse abaturage n'ibice bitandukanye birimo abayobozi ba M23. Abaturage bari
barishimye cyane ndetse baragaragaza ko igisirikare cya M23 gikora ibishoboka byose ngo kibe cyabarindira umutekano, naho biyemeza neza kuzakigwa inyuma nubwo ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo biba bitoroshye mu bihe bigiye bitandukanye. Kugeza kuri ubu ngubu rero M23 yamaze kugenda itekana, yamaze kuba safe mu bijyanye no kurinda abayobozi bayo ndetse no kurinda ibice yaba ishaka gufatamo kugira ngo Tshisekedi n'ingabo ze batongera kubarasaho n'izi drone. Ariko nanone benshi bamaze kuvuga neza ko ibisa nkaho ari ibishashi by'umuriro M23 yongeye kurekurira ku kibuga cy'indege cya Kisangani byagize izindi ngaruka zikomeye cyane kuri leta ya Tshisekedi, ku buryo bisa naho Tshisekedi atagifite aho guhungira. Ibi turakomeza gukurikirana ibi bitero bikomeye cyane M23 noneho ntabwo ikiri kwicara ngo itegereze ko baza kwirasa ngo yirwaneho, aho bwiri gutungura ku buryo bukomeye cyane ikahuranya ndetse bikarangira itanze isomo rikomeye cyane nk'ibyabaye ku kibuga cy'indege cya Kisangani hano mu ntara ya Cupo, aho M23 yahagabye igitero gikomeye cyane yifashishije drone. Ibi rero biraza kugaragara neza ko na nyina wundi abyara umuhungu bitewe nuko M23 yagiye itegwa aya madrone ibihe bitandukanye. Ni igitondo cy'itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 n'amakuru agezweho none hayemeza byinshi cyane ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ibintu bihinduye isura, ibyo benshi batekerezaga biratunguranye sibyo bibaye. Ni nyuma y'uko M23 yakomeje kugenda irwana igerageza gukora ikirwa Kivu Republic. Ubu benshi bagiye bemeza neza ko bisa naho byari bigoranye, ariko ikigezweho ntabwo ari Kivu Republic. Ubanza M23 yarakomeje kugenda iyo byamarari ndetse ikaza kugenda itungura benshi cyane, ahubwo Tshisekedi akaza kugenda agerageza no kurwana na Kivu Republic, maze M23 kuko yari ifite gahunda yo kwiyomora kuri leta ya Kinshasa bikaza kurangira noneho ngo kigiye guhabwa ubwigenge neza neza yifashijwemo na Joseph Kabila hoze utegeka iki gihugu cya leta ya Kongo ndetse bagitegetse imyaka myinshi cyane wasimbuye na Tshisekedi. Uyu mugabo kandi uri kumwe na M23 hariya mu mujyi wa Goma. Kuri ubu ngo Volcano Republic yo igeze neza neza ku ndunduro yenda kwemezwa. Ibintu biratunguranye cyane, iyi Volcano Republic ije gute mu gihe benshi bibazaga ko ari Kivu Republic? Volcano Republic yatangiye kunugwanugwa ndetse benshi bavuga neza ko process zigeze kure, ibyo bagaragaza nkaho ari ibintu bitunguranye cyane mu gihe benshi bari biteze Kivu Republic kubera ko nubundi ari Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru, ariko bisa nkaho byakomeje kugenda bigorana. M23 nyuma yo kubona neza ko yakomeje kugenda itegwa imitego mu bijyanye na Kivu ndetse ikaza kugenda yitambikwa ku buryo bukomeye cyane na Kayikwamba ndetse na Tshisekedi, bakomeza kugenda batanga ibimeze nkaho ari ugushoreka mu mahanga n'ahandi. Ubu tuvugana Kivu Republic ntabwo benshi cyane bongera kuyivuga kuko hagezweho cyitwa Volcano Republic yo ngo n'ibyangombwa byamaze kugenda bitunganywa. Benshi bavuga neza ko M23 ibi yabikoze mu bimeze nko kuyobya marari. Ese Kivu Republic iraza gushoboka nubwo M23 nta kirabitangazaho, cyangwa se Volcano Republic yamaze gushyirwamo imbaraga na M23 ifatikanyije na Kabila niyo iza gushoboka, cyangwa M23 iri kushakira habiri kugira ngo aho biza gukundira ariho iza gukubitira? Ibi ndaje mbigusobanurire neza cyane, urumva byinshi cyane. Nanone kandi ndakubwira neza ko ikisanga n'ibintu bitoroshye M23 nyuma yo kurasa ikibuga cy'indege hano mu ntara ya Cupo. Ahangaha neza habaye ibintu bitandukanye cyane. Abasirikare barindaga ikibuga cy'indege bagaragaye bahunga amasigamana nyuma yo ko M23 iharashe ndetse ikaba yatangiye kwegera imbibi z'iki kibuga cy'indege. Ibintu birakomeye, Tshisekedi aracyatabaza kugeza kuri ubu ngubu mu isi n'umugenzi, aho avuga neza ko ikibuga cy'indege cyakoreshwaga ngo n'abaturage mu by'ukurikirana ikibuga cy'indege nyine n'ubundi mpuzamahanga ngo cyamaze gushimutwa n'izi ntare za Sarambwe. Ibi byamushyize kuri pressure ikomeye cyane, ndabikubwira uko byifashe kugeza ubu. Ni inkuru zisobanura byinshi cyane rero zemeza neza ko igisirikare cya M23 cyamaze kuba gitanga isomo rikomeye cyane. Ariko kandi reka duhere kuri iyi nkuru yemeza icyitwa Volcano Republic yo ije gute. Ni ibintu bituruka hariya mu mujyi wa Goma neza neza, ngira ngo murabizi n'ubundi M23 yahoze ituruka hariya mu birunga nk'uko bitangazwa ndetse byagiye bigaragara bitewe n'uko izi ngabo za M23 zari zariruka
birukanywe ndetse Tshisekedi atifuza ko bagira uburenganzira ku butaka bwa Kongo. Aha rero niho hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane mu bijyanye no kuba aba basirikare ba M23 baturuka hariya muri Volcano ndetse na za Virunga parike n'ahandi baza kugenda bagerageza kurwanira uburenganzira bwabo. Ibi kandi baza kuba basa n'abagiye babigeraho mu bice bitandukanye, kuko kwigarurira ibi bice bingana gutya biruta bimwe mu bihugu byo muri Afurika bisa naho ari ubutwari M23 yagize. Kugeza kuri ubu ngubu rero hagiye havugwa igihwihwiswa kenshi cyavuzwe ni Kivu Republic. Benshi bagiye banagaragaza ibirango birimo nk'idarapo ririmo umuhondo n'umukara n'ubururu wijimye ndetse n'inyenyeri, bemeza neza ko iyi ariyo Kivu Republic igomba gushingwa maze ikigarurirwa na M23. Nyamara benshi cyane bagiye babivuga M23 mu gihe yari itariyungwaho na Joseph Kabila wahoze utegeka iki gihugu cya Kongo, kuri ubu ngubu uri kumwe n'intare za Sarambwe hariya mu mujyi wa Goma, hafi neza nyine n'ibi birunga M23 yaturutsemo. Noneho hagezweho ikitwa Volcano Republic M23 ishaka gushinga. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gato kugeza kuri ubu ngubu. N'amakuru aturuka muri etat major ya M23 benshi bemeza neza ko imyanzuro yamaze kugenda ifatwa ndetse kubera ko Joseph Kabila yayoboye iki gihugu cya Kongo azi umuvuno ndetse naho bigomba kunyuzwa. Volcano Republic iraza gushingwa bihuzwe nuko M23 yaturutse hano mu birunga, ndetse ibintu biraza kuba bigenda bijya mu buryo. Benshi baragaragaza neza ko Tshisekedi n'ingabo ze ubu noneho amapiyo barishaga menshi yamaze guhinduka nkaho ari ibigarashata kibara kugeza kuri ubu ngubu, kuko Kivu Republic bari bamaze kugenda bayitega imitego. Nyamara benshi baravuga neza ko ibingibi M23 iri kubikora na proje ya Kivu Republic itigeze ihagarara, ariko Kivu Republic iraza kubidashyirwamo imbaraga zikomeye cyane. Haza gushyirwa imbaraga ni hano muri leta ya Volcano cyangwa se Volcano Republic, leta y'ibirunga ni nk'ako twabigenekereza, ndetse ibintu biza kuba bisa nkaho bishyira ku gitutu Tshisekedi. Ubu tuvugana benshi baremeza ko M23 yamaze gucanga ipiyo kugira ngo irebe iyarya, haba Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bo ubwoba bwabatashye. Biravugwa neza ko ubutaka bwo butaza kuba bwahindutse, ahubwo izina riza kuba rihindurwa. M23 icyaza kuyikundira mbere yaba Kivu Republic ndetse na Volcano Republic akaba ari cyo kiza kugenda gishyirwamo imbaraga. Turaza kumenya ibijyanye n'ibirango niba biza kuba bigenda bijya hanze nk'uko ibya Kivu Republic byagiye binugwanugwa, aho benshi cyane bemeza ko kugeza ubu Tshisekedi n'ingabo ze bakomeje kugenda bakubitwa igitego gikomeye cyane mu bijyanye na politiki. N'amakuru yasobanura byinshi cyane. Nanone ndakubwira ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kuboroga gitabaza kivuga neza ko Kisangani Airport cyangwa se Kisangani International Airport yongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya Alliance Fleuve Congo. Izi nyeshyamba zongeye kuba zihagaba ibitero bikomeye cyane byatumye abarindaga iki kibuga cy'indege bongera kwirukanka amasigamana bakaza kugenda bahunga nk'uko bigenda bigaragara. Nagahinda gakomeye cyane kuri Tshisekedi wongeye gusaba uwo yimye atabaza abahisi n'abagenzi, avuga neza ko yugarijwe kugeza kuri ubu ngubu. Ibintu birakomeye, ntabwo byoroshye na gatoya ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. N'amakuru agezweho asobanura byinshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'imirwano ikomeye cyane, noneho ibisa naho bikomeye cyane biri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Rubaya ndetse n'inkengero zaho, ahakomeje kugaragara amadrone menshi cyane y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amadrone akomeje kumisha ibibombe biremereye cyane mu bice bituyemo abaturage ndetse n'ahaherereye ingabo za M23. Ibi rero nibyo bitumye General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultani Makenga yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane. Imihanda igera kuri 3 yerekeza mu bice bya Rubaya hasanzwe hacukurwa amabuye menshi cyane y'agaciro ndetse yiganjemo amabuye ya koruta. Hibutsa ko ibi bice nibyo bivamo amabuye ya koruta, ya karite nziza ndetse n'ubwoko bwinshi bw'amabuye ndetse amabuye menshi cyane ku isi acukurwa muri ibice bya Rubaya. Ibi kandi nibyo bituma Tshisekedi yamaze kurakara cyane, akomeze kugenda yohereza ingabo nyinshi agahishyi muri operasiyo zikomeye cyane zo kwimura no kwirukana intare za Sarambwe muri ibi bice. Kuri ubu rero M23 binyuze muri General Sultani Makenga umugaba mukuru w'izi ngabo yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane. Imihanda yerekeza Rubaya neza mu bice bisanzwe bicukurwamo amabuye y'agaciro yamaze gufungwa ndetse hari n'ingabo
ingabo za leta ya Kongo zagotewe hagati muri iyi mihanda itatu. Ibi ndabikubwira ni naho hari kumvikana amasasu menshi cyane aremereye. Ndakubwira iby'iyo operasiyo ikomeye cyane, ibintu bisa naho byakomeye, ibibombe birimo biravuza ubuhuha, drone za kamikaze n'imodoka bya BM24 combat byatangiye kwifashishwa. Nanone kandi ndakubwira ko urugamba rumeze nabi. Nubwo bimeze bityo muri Kivu y'Amajyaruguru, ahangaha hafi na za Rubaya, neza ukamanuka ugana na za Masisi, ntago byoroshye. Ndahita nanone nkujyana muri Kivu y'Amajyepfo, nanone hafi n'u Burundi, ndetse naho ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zihangana ku buryo bukomeye cyane kwirwaneho. Izi ngabo za kwirwaneho rero MRDP, izi ngabo z'abanyamurenge zongeye kuba zikubitwa ku yindi nshuro, ariko nanone zakoze igitendo gikomeye cyane, icyatumye umugambi w'ingabo z'u Burundi utagerwaho. Ni mu gihe 23 ahangaha ikunze gufatikanya n'izi ngabo za twirwaneho ku munsi w'ejo zari zagerageje gusubizwa inyuma n'ingabo z'abarundi zasaga n'izifite umuvuduko udasanzwe, nanone byongeye kugerageza kwisubiramo, ariko izi ngabo za twirwaneho zisa naho zifite strategy, zahise zica abayobozi babiri mu gisirikare cy'u Burundi bari bayoboye urugamba. Nuko urugamba rwabaye nk'uruhagarara, ndetse bahita basubira mu birindiro byabo nyuma yuko bari bamaze gukora amayizuro bacanyweho umuriro, baje kwisubiraho ndetse bigaragaza nk'intwari, nk'abagabo bakwiye kurinda ibice bavukamo. Nizi nkuru ngiye kukubwira, ibintu birakomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Nibyo koko ni amakuru asobanura byinshi cyane ku bijyanye n'urugamba, imirwano ikomeye cyane iri guhuza igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa M23. Noneho ibintu birakomeye, intambara yavuye mu bijyanye no kwigarurira ibice, noneho hagezwemo ibijyanye n'ibiye ry'agaciro. Ahangaha ho rero amaraso agomba kumeneka uko byamera kose, yaba y'abaturage ndetse n'ay'abasirikare ku mpande zombi. Ubusanzwe ibi bice bya Rubaya ni ibice binini cyane bisanzwe bicukurwamo amabuye y'agaciro nk'uko bigenda bigaragara. Igisirikare cya leta ya Kongo muri rusange cyagiye kigerageza kenshi kugaragaza neza ko ibi bice bya Rubaya M23 ishobora kuba bifite mu buryo busa naho ngo budafututse nk'uko bagiye babyigaragariza, ari nayo mpamvu basa naho bagiye bahagaba ibitero. Tshisekedi yagiye yitabira inama zitandukanye, aho yabaga asaba ibikoresho ndetse n'ibindi bizifashishwa muri uru rugamba arwanamo, ariko ababisaba akababwira ko azabaha amabuye y'agaciro, nyamara akabizeza ibitangaza, kuko aya mabuye y'agaciro siwe yakontorora nk'ibi bice bya Rubaya. Ubu tuvugana rero, igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugaba ibitero karahabutaka, ibitero karundura muri ibice bya Rubaya nk'uko bigenda bigaragara. Benshi mu basirikare ba M23 bakomeje kugenda bahangana n'ibi bitero, kugeza ubwo General Sultani Makenga atanze itegeko rikomeye cyane. Ni itegeko yatanze ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari biganjemo bari kunyura ku butaka bagomba guhita bagoterwa muri ibice, ndetse bagacucumwa ku buryo bukomeye cyane. Ni imihanda yerekezayo ikaza gufungirwa mu birometero nibura nka 3 kugira ngo umutekano ukomeze uhinde. Ni ibitero biri no gukoreshwamo indege. Aha rero M23 yakoze strategy yo kugira ngo ibanze iburizemo ibitero byo ku butaka, ibone uko uhangana n'ibi bitero biri kunyura mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi rero byaje gutuma General Sultani Makenga atanga itegeko rikomeye cyane ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya Rubaya, aho abasirikare ba M23 bahise bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kuboroka inzira nyinshi cyane, inzira zanyuragamo intwaro z'igisirikare cya leta ya Kongo baziborokiye mu birometero ngo birenga 3 nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Imihanda igera kuri 3 yafunzwe. Ubu tuvugania ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo bisa naho byamaze kunetralizwa ku buryo bukomeye cyane, ariko ikibahangayikishije aba basirikare ba Kongo ni bagenzi babo basa n'abamaze kugoterwa muri ibi bice. Namakuru agaragaza neza ubwo M23 ya deployingaga abasirikare benshi cyane bo kuboroka iyi mihanda. Hari abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basaga n'abasigaye hagati, aba nibo bateje inkeke uko bari buze kwikura muri ibi bice, niba bamanika amaboko cyangwa niba bagerageza kurasana. Nubwo bisa naho bigoye, bari hagati nta ramforo y'abasirikare babona baza kubatera inkunga kugira ngo basohoke muri ibi bice, kandi bisa naho M23 yabiteguye cyane. Igisigaye nuko bashobora kuza kuraswa urufaya cyangwa se bakemera kumanika amaboko, maze ibi birombe bigakomeza kugwa mu maboko ya M23. Ibitero byo bya Tshisekedi n'ingabo ze mu baturage hariya za Rubaya birakomeje. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi nanone ari gukora amakosa akomeye cyane ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba.
Nanone kandi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndakubwira neza ko hakomeje kubera imirwano aho ingabo z'abarundi zatakaje abasirikare babiri bakomakomeye, bamwe mu bayoboraga urugamba ndetse bageragezaga gupanga uko biri buze kugenda mu bijyanye no kuba batera ibitero bikomeye cyane ku ngabo za Twirwaneho. Ibi rero byaje kuba nyuma y'uko Twirwaneho yari yamaze gucanwaho umuriro isubira inyuma, nyamara iza gukoresha systeme yo gukora ikimeze nk'ambushi ikomeye cyane, iza guhitana abayobozi babiri b'abasirikare b'u Burundi, icyatumye Twirwaneho itongera kwa divansinga nyuma y'uko yari yamaze gukora withdraw isa n'iri guhunga izi ngabo zari zayicanyeho umuriro. Aba basirikare bakuru bakimara gupfa, izi ngabo z'abarundi zisa naho zikanzemo ndetse zikeka ko hashobora kuba hari izindi imbaraga zigiye gukorwa n'ibindi bakoraga, batekereza ko bashobora kuza kwisanga mu mitego y'izi ngabo, ibyatumye baza gucika intege batangira gusubira inyuma. Aha rero niho Twirwaneho nayo yatangiye kubacaniraho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya ku ruhande rw'imirwano, aho igisirikare cya M23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo. N'amakuru agaragaza neza ko ingabo za leta ya Kongo zongeye gutungurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho iki gisirikare cya leta ya Kongo M23 yongeye kugitunguza drone y'intambara nk'uko amakuru agenda bigaragaza mu bitero bikomeye cyane byari bikoresheje ibimodoka by'intambara ndetse na bya burende bikomeye cyane BM24 Combat. Imbunda zirasakure ibi bimodoka byari byamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya leta ya Kongo cyasaga n'igishaka kurimbura kitababariye n'ibice bya Kivu y'Amajyaruguru hafi na za Rubayaho. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza ibirombe ndetse n'ibindi bice bya Rubaya. Nkubwira neza ko ubu tuvugana umuriro uri kwaka M23 yifashishije drone y'intambara yo mu bwoko bwa kamikazi, niyo yabashije kuba yagabanya umuvuduko w'ibi bimodoka ndetse n'ibitwaro by'ingabo za leta ya Kongo byabashije gushya bigakongoka. General Makenga Emmanuel uyu kandi akaba yamaze kongera kwihanangiriza Tshisekedi usa n'urukuririra mu myotsi kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru ikomeye cyane igaragaza ubushongore bwa M23 bwongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi ndaje mbikubwira uko iyi operasiyo yose yagenze. Ndakubwira neza ko mu nkengero nanone z'umujyi wa Goma hongeye kugaragara abasaga n'abagambanyi, bivugwa neza ko ari maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko benshi bakomeje kugenda babisobanura. Izi maneko benshi bavuga neza ko arizo zikomeje kugenda zigerageza kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse kugira ngo abakoresha drone baze kumenya uko baza gukora izi operasiyo zabo. Ni agahinda gakomeye cyane kuri aba kuko bamaze gucakirwa bagera kuri 6 muri fuyi ikomeye cyane yakozwe na M23 binyuze mu butasi. Ntabwo nanone byoroshye iyo nkuru ndayikubwira, ariko ndabanza nanone nkuzengurutse za Rubaya, nanone ningukura Rubaya ndahita nkujyana muri Kivu y'Amajyepfo hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo, ahongeye kugaragara imirambo y'abasirikare b'u Burundi bagera kuri 12. Ibintu byakomeje gutera benshi cyane kwibaza aba basirikare bishwe nande, bapfuye gute? Ibintu ntabwo byoroshye. Ni inkuru zikomeye cyane rero zigaragaza neza ko igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi, imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za BM24 Combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro kuko M23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Kongo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ukomeje kugenda ari koroza, ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi nyuma y'uko M23 ikoresheje drone ya kamikazi gatwika ibi bitwaro ndetse n'ibi bikoresho ku buryo buteye isoni, ndetse benshi bibaza uko byakozwe. Hagaragaye ikimeze nkaho ari agahinda muri izi ngabo za leta ya Kongo. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko M23 iza kubona neza ko kubahagarika bishobora kuza kugorana cyangwa ikaba yahatakariza bamwe mu basirikare bayo bakomeye. Iza gufata umwanzuro wo gukoresha iyi drone nanone kuri iyi nshuro, aho iyi drone ya kamikazi yaje kuba yarasa kuri ibi bikoresho bitangira kuba umuyonga. Izi ngabo za leta ya Kongo nta kindi zagombaga gukora kuko uyu muhanda werekeza
werekeza Rubaya hafi n'ibirombe wari wababanye nkaho ari urugendo rutarabaho. Igisirikare cya 23 cyese gitangira kurasana nabo ibyaje gutuma basubira inyuma. Ibitwaro birashya birakongokaho benshi bemeza neza ko kugeza na n'ubu Tshisekedi ibi atari kubyumvisha nyuma yuko aba yamaze kugenda yemerera amahanga ibi birombe ndetse n'ibindi bisa nkaho yumvaga neza ko ashobora kubyisubiza nyuma yuko akoresheje imbaraga z'umurengera. Ariko General Sultan Makenga yatanze itegeko abahungu baza kuzibira ibi bitero ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Nanone kandi hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane bigeragezwa gukorwa mu buryo butandukanye. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko ngo abanyuze mu ishuri rikomeye cyane ry'ubutasi ryo muri Israel bagaragaye bafatwa na 23 mu mujyi wa Goma neza mu nkengero, ndetse benshi bemeza neza ko aba bacakiwe bari bafite imigambi mibisha ndetse n'udukoresho dukurura amajwi. Utu dukoresho dukurura amajwi tukaba twifashishwa mu buryo bwo gutrackinga ngo n'amatelefone kugira ngo baze kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba 23 mu gihe bafite contact zabo. Ibi rero benshi bemeza neza ko bamaze gucakirwa na 23 ndetse yamara kubafata bakaba bahuye n'uruva gusenya abagera kuri 6 bamaze gufatwa ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma. Benshi bemeza neza ko irari isomo rikomeye cyane intare za Sarambwe zamaze gutanga ndetse hagiye gushobora kuba haba ibintu benshi cyane batigeze babona. Aba bafatwa nk'abagambanyi cyangwa se maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo zafashwe, ndetse benshi bemeza neza ko uburyo zafashwemo ari uburyo bw'ikoranabuhanga aho 23 byanyuze mu butasi bwayo nayo ikaza kwihanangiriza abangaba. Byemezwa neza ko bashobora no kuza kwicwa mu gihe baba bamaze kuba bakurwamo amakuru yose y'ingenzi yo kwifashishwa na 23. Turi kuvuga ibingibi muri Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje nyine kubera ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba y'igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeje kugenda kibihomberamo kugeza ubu ngubu. Ibirombe bikomeje kubura, abatasi babo bakomeje kugenda bacakirwa. Muri Kivu y'Amajyepfo naho harumvikana imirambo y'abasirikare b'u Burundi yaje gucakirwa, ndetse no kuba kubi imirambo nyine bayifatiye hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo. Benshi bibaza uwisha abasirikare. Abasirikare bemezwa neza ko bagera kuri 12 imirambo yaje gusangwa hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo ariko ku butaka bwa Kongo. Ibi bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi bagerageza kwambukira mu bice bitandukanye bisa naho bitari main, kuko abenshi banyura ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira. Ariko kuri ubu ngubu mu rwego rwo kugerageza kucengera ndetse mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane hagaragaye abangaba byemezwa neza ko bashoboraga kuba bari kugerageza kwambuka maze hakaza gukubitana na bamwe mu ntare za Sarambwe barakaye cyangwa se twirwaneho kuko ntibiramenyekana wabishe, maze barabica babagarika muri ibi bice. Aho benshi bemeza neza ko ari agahinda kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Induru zirimo ziravuga hakurya i Bujumbura perezida w'u Burundi arashinjwa kohereza abasirikare muri misiyo zitari ngombwa. Ibikomeje kugenda bimugaragaza nkaho ari umwe mu basirikare bari bakwiye kuba batagifite amapeti ya generali nubwo ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi.